Yo. Sibyo ku gasobanuyefilms.com nuko dutangiye filime yacu. Kode ni yindi wishyuraho 7 cyangwa ugafungura website agasobanuyefilms.com itubonaho uburyo bwose bwo kwishyura aho waba uri hose ku isi. Bimeze bite? Kari. Kanze nako. Haraka. Tururu. Gendera kumana. Babantu nyine babyina. Filime bayise ngo iki? Abigail. Izina ubundi, izina ry'umukobwa. Umugabo azana afite za mbunda zimwe za ba sniper hejuru y'urugo. Arabanza afungura hano. Izi mbunda ni zimwe nziza. In position. Jendi muri position. Izina ry'ifu nibuka ko batanyishiye ariko rirasekeje. Kwereka umwana ya Jano. Nakana ko mu bakire duri imodoka bagafungurira. Kandi yuri shoferi apana bya bindi by'abashoferi binaha bamenyera abana bacu. Umwana ava ku ishuri umushoferi aza muyambira. Shoferi yarakingura umuryango umwana akinjira nka mabo. Dasani. Ohana ari mu mafaranga. Kabona kari ibwami. Apana bwa buntu bw'ubuzu mubamo nako tubamo. Front door is clear. Umuryango w'imbere ni sawa. Twagezemo indani. Mukobwa inzugi ari kuzifungurira ku mashini. A1. Mukobwa zino nzanzugi nyine bisaba ko bazihakinga ugashyiramo ama password ukazikingura. Hari abinjiye mu nzu. Ibi filime. Bamaze kwinjira mu nzu. Yeah, that's what I thought. Okay, kagume moro nibyo natekerezaga. Over there. Mukobwa yaratangiye gusera tukuki mutatubwiye ko tuje gushimuta umwana. Bite. That was good. Byari byiza. Kana kari kuri telefone. Mwana barashimuta. Cyane kimujomba kereye. Cyane kimujomba kereye. Mumfashe kana bagafunga umunwa. Wa bitch bikigiye ukubita umwana wa kiguryi wikubita umwana. Kubita umwana kirigiye ukubita umwana urupfunsi. Mwana bajombye kereyo. Bamukubise igishinge kimusinziriza. Kana ko mubakire. Bana kubera bakire mukunda abana banyu. Fuck, that's not part of the plan. Ibi ntabwo byari mu mupango. Hari abandi bantu binjiye. Hari abandi bantu ngo binjiye. Ntabwo byabiri mu mupango bari basika kana kari buze kuba ari konyine. Hari imodoka yise yinjira Barabas. Barabas. Kana bagapakiye mu gikapu. Barafunga. Igikapu baraterura. Hari imodoka yinjira. Should I take the shot? Barase. We'll be out in 9. Oya wibarasa tugiye gusohoka amasegonda 10 batarinjira. Amasegonda 10 no bagomba kuba bamaze mu 9 bagomba kuba bamaze gusohoka. Barabakinjira amasegonda 9 duce ku muryango w'inyuma. Baparikana amarembo ari ikintu. Sinzi nimba ari amatara babakirije nimba ari amatara kiye cyari kigeze ngo bayatse. Rebe bahita bicomeka mu kimodoka cy'igitagisi bahita bimanukira. Yeah. All right, kids. Sabana bato. Woods yet? Ntabwo turasohoka mu ishyamba. City. Tugomba kubanza tukagera mu mujyi. Yani amazu abayubatse mu mashyamba y'ingagari baritaruye societe ngo bajye guhumeka umwuka mwiza mutabacura umwuka. Okay. Take a left down the alley. Umva imbere hari kamera dukata ibumoso. Bagenda banareba kamera z'abapolisi cyangwa se za leta ziri mu mihanda nazo bazikwepa kugira ngo batazana. Banyumvishe nakumvishije. Tutagiye se umusore. Nako mukunda abana banyu se mu bito. Buri muntu yamutwaye akakubwira ati mpa amafaranga rwose urayatanga. Mu bindi bito. Umugabo uhari. Yeah. Hello. Jizakan. I go by Lambert. Jebanyita izina Lambert. Highly recommended. Mwese mwajano babantu myoko muri abahanga. They're paying off. None akazi kanyu ndabona muri gukora neza. Sweet treatment. Urote neza umwana. Know the rules. Mategeko murayazi. Real name. Nakubwira amazina yanyu cyangwa akazi mwahoze mukora. To a minimum. Bega mugerageze mwirinde bishoboka. Our job. Akazi mufitana no gucunga uyu mwana amasaha 28. Now you ngubu mugiye kumubera abayaye. Muramushimuse mugiye kugumana n'amasaha 28. This one. So she only hears one. Umuntu wenyine uri buze kwita kuri uriya mwana w'umukobwa n'uyu mukobwa uri bujye ujya kumureba aho umwana ari kugira ngo umwana atabona abantu benshi ntabe comfortable. Who's the girl? You don't need to know. Akana menya afite akana ariko akajya gushimuta abana babandi ngabona ibitunga umwana we. Hey! And the girl isolated.
Anything else I can do for you? uriya mwana w'umukobwa aguma ari wenyine ajya kurebwa n'uyu mukobwa umwe gusa. How come we can't use our real name? Kuki udashaka ko dukoresha amazina yacu? Fuck's that car, you can't rat out. Turahamagarana gute kugira ngo umwe bamufashe atabasha kuba yavuga ngo nari ndi kumwe na runaka? You want names? Mukeneye amazina mwitana. Frank, wewe wise Frank, Dean, wewe wise Dean, Sammy, wewe wise Sammy, Peter, Joey. Damn. This man got his finger on the pulse of pop culture. Batangiye yabise amazina babakoresha. Washe tukanywa inzoga. Kid soon. Oya ngenda ajya kure umwana mukanya nta nzoga nshaka. No party poopers allowed anyway. Hano nta kirori ngo bashaka ko tuhakore. They think that this girl's father is. Sometimes. Akana gashobora kuba ari ako mu bakire cyane. Papa akari nk'umunyemiliyari mu bintu bya IT. Get a house like that without being into some shit. Iriya nzu ntago wayitunga twakwe mu mwana. Udacuruza imbunda cyangwa udacuruza abantu. Too, Joey. Papa uriya mwana ni umunyabyaha. Who you think he is? Ukeye ko papa uriya mwana ari inde? Dad, Tom Hanks. Ntekereza ko papa uriya mwana ari Tom Hanks, ni umukinnyi w'amafilime. Let me get a piece of that can. Wamaye kuri bombos. Uzagura yawe. You too. Akita kimuto. Grew up with a bunch of brothers and Meze nk'umukobwa wakuranye n'abasaza bawe benshi n'abashiki bawe benshi ku buryo ariyo mpamvu. people. Really? Udashaka guhakeye abantu bagusaba. You like a nanny or babysitter looking after that kid. Akazi wari usanzwe ukora mu buzima busanzwe ukaba wari usanzwe uri nk'umuyayu urera abana. Here's a bag, man. Bareba ibihungu turi kumwe ati dore bya binywatabi kandi batari babonanye barabibatoza kubireba. Where am I? Ndi hehe? Where are you? Urinde kakana bashimuse. Can't tell you that. Jwankweho bino bintu ku maso biri kunzirika cyane. Yarabanza yishe isura ye. Akana nagakoro n'ibintu byo ku maso babwiye umukobwa kari wenyine wemerewe kwinjira muri iki cyumba akaza kureba umwana. Abanje guhisha isura kino cyana batazamurekura. Uyu mwana ahagaze $50,000 iwabo nizo bari butange $1. Do you know who my father is? Papa wanjye uzi uwo ari we? We don't want to know. So, Ntabwo dushaka kumumenya maze. are you hungry? Urashonje? Give me something to. Uzanira ikintu urye. Are you gonna hurt me? Muraza kumbabaza. No. Kana gafite ubwoya. If you behave and Witwara neza ugakora icyo tukubwiye. and if your dad gives us money, you'll be fine. Kandi so akaduha amafaranga uramera Here neza. to keep you safe. Ariko mu gihe tutarabona yacu tugiye kuba tukurinze umeze neza. Can you promise me you're Uransezeranya not gonna let anybody hurt ko me? nta muntu n'umwe uri buze gutuma mbabaza. One better. Akora uko nshoboye. Naje kumusezeranya. Keep promise. Esha ku bintu bigiye kubabaho pe. Niyo magambo umwana yababwiye. Atumba bare ku bintu bigiye kubabaho. Ni ibiki? Oh my God. Ni filime. Well, I could. Hano baracyari kwinywera amayoga. They have Norbert Business Group uruganda ruracyenga. Ewa, ngati igicupa cyayo United Gin ku munwa icy'Amerikani ku munwa bari kunywamo ni ibirori. Bega nugushimuta umwana ariko kazi kari kagoye umuntu gutegereza bakobiriza amafaranga yabo. Look. Kobwa kakwiye igitambaro ku maso. Don't fucking look! Cyane we windeba. Kandi ntabwo ugomba kugaragariza isura y'umuntu mwashimuse ukaragenda akabibwira polisi. Fucking lie to me! Don't lie to me! Wacyane mbonye isura. Ayo mbonye. Maso yanjye afite ireba. For my eyes, it's a simple. Ibara ry'amaso yanjye niri. See your face! Ntabwo isura yawe nayibonye. Ntayo nabonye. Who the fuck is your father? Iso ninde? Joey said you didn't want to know. Well, fuck Joe! Papa wanjye ni Lazar. Christophe Lazar. Mugabo yarikanze. The fuck did you say? Uvuze ngo iki? Papa w'umwana ngo bamwita Christophe Lazar. Yari bwiye uriya mugabo wazora umupolisi umugabo arikanga. Papa w'uyu mwana ngo yitwa Christophe Lazar. Uyu yaje atarwiyambitse. Ahita apakira ibye. What's going on? Ibice bijya mbere. I'm leaving. Genda giye. What? You Wiki. You cut up my share, Harvey. Amafaranga mwari kuzama muyagabane ngenda giye karo kazi nkavuyemo. Amenye papa w'umwana ukuntu yitwa. What happened? Bigenze bite? You can't just leave without. Ntabwo wadusiga gutya. What's going on? Ibice bijya mbere. Is that we are fucked. That little girl is Christophe Lazar. Uriya mwana papa we ni Christophe Lazar. Who's Christophe? Christophe Lazar ninde sumva kaguri? Lazar? Lazar ninde? That's an urban legend. Bya bintu bajya bavuga bimeze nk'imigani se ngo habaho umuntu udasanzwe. Fucking urban legend. Ntabwo ari bya bintu by'imigani. Real. Papa uriya mwana abaho ni umuntu wa nyawo. Knows him. Nta muntu ujya umumenyera. Ubwami bwe ni bunini cyane. Us. He controls a lot more than just crime. Umva. Is Lambert fucking insane? Papa uriya mwana w'umukobwa bivugwa ko ari uyobora ubwami bwose bumeze nk'ibyaha bikorerwa muri Amerika. Just like, Bagize ubwoba. I'll like give her back and say sorry. Uriya mwana rero tumusubize bapoye dusaba imbabazi. Here's your daughter, Mr. fucking Antichrist. Ese turagenda tumubwire ngo akira umwana wawe nyakuba Antikristo. Papa uriya mwana ngo bamwita Antikristo. Yeah. Bucece. Kobwa yakomeje gukata hano. Ari gukata. Ako nta kintu numvishe. Yambonye tamubwira ati simplify.
I thought I heard someone out here. nari numvishe umuntu hano. Not as stealthy as I thought. You wanna come in? Shaka kwinjira. I sort of have this reputation of being a professional. Njye bundi ndi umunyamwuga mu kazi kose nkora. So you... Yeah. It's Dean. I'm sorry. Yeah. Just was trying to prank you. I'm sorry. Ndashaka kugukanga bisanzwe yari prank. Listen, I saw the way you was looking at me earlier and I thought we could just like... Kare nabonye ukuntu twarebanaga mbona njye nawe twahuza vibe. Buri umwe yasinziranye igicupa cyakoze inzoga zikora umuti. Kiramutuka asinziriye. Rebe. Bahuriye hano bose. Kirangije kigufatira marikeri, maka. Kiza kumushushanya ku isura. Rebe ikigoryi. Ni gengi rero ariko nta gengwa iburamo inzanga. Kuru bashinze hano agatsinda kishyirira itabe wana baginga baranywa icupa rimwe bagasinzi. Naho nge ndacyari wese gikuta ubona ko ari ibintu byawushanyijwe kera. Iyi zirani ibyo niyabyitaho. Tuntururutu tuntururutu. Imbeba. Yeah. Scared the shit out. Tarajya kure hari icyakuruye kirakurubana. Mumfashe. Nimbarinda umuko. Kaza kureba kiriya kigoryi mu kanya cyampura kinze. Hey! Kugera hano. Turashize. You little shit! Aramutuka. Geza hano. Mutkumugwa mu biganza. Turashize. Mutkumugwa mu biganza. You think I could do that? Uracheka naca umuntu umutwe. Be honest, what does that look like to you? Urabona binari nk'ibiki? Some wild animal ripped him up. Wagira ngo n'urunyamaswa runini rumukasa umutwe rumushwanyaguje. No. Ntago ari umupanga, ntago ari ikintu nk'urunyamaswa rumushwanyaguje. There. Fuck. Why are you all like... Kumbona mwese mwikanze si mwikanze. There's stories about Lazar's hitman. Ni inkuru zivuga ku bicanyi ba Christophe Lazare papa uriya mwana. I heard a story once. Inkuru nigeze kuyumva. Lazar's top guys got pinched a few years ago. Ngo bamwe mu basore ba Lazare bigeze gufatwa na FBI. Trial they were all hauled up. Muri buke ngo bajyane mu rukiko. Babajyana muri hoteli bayirindisha abapolisi barinda abasirikare buriya papa uriya mwana. Abo basore bashaka kumuvamo. All their bodies are ripped apart. Buke mu gitondo ngo basanga imirambo yabo abasirikare cyangwa se abapampe b'uwo mugabo. Decapitations. Bacize imitwe bashwanyaguritse. Valdez. Niyo sinyatire ye. Bega niyo rogo ye. Ni inyamaswa. Papa uriya mwana w'umukobwa ngo afite abasore bamukorera rumva akora mu isi y'abagizi ba nabi. Ngo bamwe mu basore ngo bigeze kubafata ngo barabafunga polisi buri bucyo bajyana mu rukiko ngo bajye gushinja papa uriya mwana w'umukobwa. Ngo barindisha abapolisi mu cyumba cya hotel abapolisi benshi cyane. Ngo bukiye mu gitondo abapolisi ngo basanga nta mupolisi n'umwe wapfuye. Ba bantu bari barinze bose bashwanyaguritse imitwe yaciwe bose baciwemo ibice. Ngo niyo sinyatire y'uriya mugabo. Rickles. Arahunze. Akinguye hano. Umuryango wafunzwe. Umuryango urakinze naho guca hahari. What the fuck? Turashize ziribana. Zirifunga ku buryo umuntu n'ahantu yaca. What the fuck is happening? Bigenze bite? I think that trying the door trigger. Ahari mu gusunika urugi cyane bitumye n'amadirishya yifunga. This whole thing is a trap. Ibi byose byaragate Jana akaba ari kwica abantu. What the fuck? Ya Jano. Ku mwana w'umukobwa. To ask you something. Ari ikintu cyo kubaza. Has anyone besides me? Hari undi muntu utari nge? With the glasses been in here? Na wa mugabo wambaye rinete ugeze uzana? No. Oya nta wundi usibye wa mugabo wambaye rinete. Nta wundi. He works for my... Yambwenga akorera papa wanjye. He said his name was... Ndetse yambwenga amazina ye bamwita Valdez. Christophe Valdez bivuze ngo papa w'umwana nagore Valdez. Valdez ni wa mugabo bakorana. I'll be right outside. Ni wa mugabo ukorana n'aba bakobwa barimo wambaye rinete. Menye ko ari Valdez umwana aramurabuye. Someone stole my fucking rifle. Hari umuntu wanyibiye yambunda. Frank is Valdez. Frank niwe Valdez. Hold the girl. Karakana niko kambwiye. That doesn't make any sense. Kandi kare yashatse guhunga ngo agende. Acyumva ibya Valdez. If he's Val, yagira ngo tumwizere. his boss, then why kidnap his kid? None se nimba akorera boss kuki yashimuta umwana we? Power play.
hari n'umutego Lambert yaduteze. Mugenzi we bari bavuze ngo bagiye kwicana Frank aribaniye. Dore isura ukuntu ibaye y'umugabo nimba ari igiki kimushwanyaguje. Ukanye kandi nk'ako guhumbya igiki kimushwanyaguje. Umukobwa yarikanze. God, what the fuck? Nibiki? Where's Frank? Frank ari he? Uyavuyeyo? Joey, what's going on? Ukibijya mbe? Why'd you do it? Kuki wabikoze? Do what? Nkora ibiki? Bring us here to kill us. Kuki watuzanye hano ngo utwice? Don't do it, Peter. Peter wibikora. Ahita mutunga imbunda. Talking about, but you don't sound Sinzi ibyo uvuga ariko. a little Miss Paranoid, so forgive the precaution. Babarire ndabona wataye umutwe. Know what the fuck she's talking about? Uyu mukobwa muzi ibyo ari kuvuga. She thinks that you brought us here to kill Uyu her. mukobwa ari gucyaka ko watuzanye hano ngo utwice ariko. Uyu baramutabara. Just sorting something out. Genza bitari bazo turi gushaka kumenya ibyo ari byo. Lay down. I really prefer not. Shira imbunda hasi. What is he talking about? Aravuga ibiki? Frank. Rasa kiriya cyana cy'igikobwa. Kill me? I might be wrong, Frank. Joey, I'm scared. James, Get out of those cuffs. iki cyana bigenze bite? Kikwemo amapingu gute? Mama we! Jawe! Bashimusi vampire bahise barirasa mu mutwe. Bigenze bite? Bakarashe mu mutwe. Umwana yita kanguka isasu ntabwo ryica vampire. Igisebe cye cyita cyuma. Bashimusi vampire. Filime bayise Abigail. Rebe! Fire! Mukobwa arabwira sigara uri kumurinda. Umwana ni vampire. Baramukinga. I don't know anyone that could pull off a trick like that. Do you? I feel sick. This Valdez isn't in here. Kibura Valdez nawe uri hano. Well, is Valdez, you moron? Kano kana k'agakobwa niko Valdez kica abantu wakigoryo ntabwo ari papa wako turabibonye. Bajyaga bavuga ngo abantu ngo barapfa bagaba imirambo ishwanyagushwe. So we gotta get out of here. Tuve hano tugende. Be another way. Shaka indi nzira. All the other doors. Imiryango yose nayirebye. Please sealed locks, and these shutters are 2 inches thick. You think you can hack the locks? With what internet? I don't know. You can't do it manually? Nta kintu kimwe twakora. I don't have any equipment. You know, there's gotta be like a control room or something. Hano hantu hashobora kuba ari nka control room, ibi bintu byose bifungurirwamo cyangwa bifungirwamo. Vampires. Vampire muzizi iki? What are we talking about? Like an Anne Rice or True Blood? Nka True Blood, za Twilight y'amafilime twabonye. Vampires. Vampire wabonye hiki? Blood. We're really don't. Vampire anywa amaraso. Other people into vampires. Iyi vampire iyo ndi muntu nawe ahinduka vampire. They can turn into bats and stuff. Cyangwa se ugahinduka agacuramo. Only make you do shit. They don't have a reflection. Not listening to this. Iyo vampire irebye mu ndorerwamo ntabwo uyibona. Go. Vampire bayica gute? Stake through the. Vampire ushobora gukoresha tungurusumu ukayica. Oh, you're fucking pretty. Cyangwa se ukayijomba umusaraba. Oh, that's. Cyangwa se ukayijomba igisongo mu gatuza ku mutima. The fucking morning. Tugeze saa 9 n'igice nawe ugihari. Hari ufite tungurusumu. Byina. Ari kubyinana n'umurambo udafite umutwe. Umwana ni vampire. Barumiwe. Umwana ari kubyina. Katurori. Tukavayo. Do. Cyana gifite imbaraga. Mwana urana afite imbaraga. Fata tungurusumu. Arazihumuriza arazijugunya ntago zica amavampire barababeshyi. Do. Terura umwana. Cyana. Turashize. Umwana ku mugabo w'umusore afata imisaraba. Iyi misaraba ninde wabeshye ko yica amavampire? Amujomba umusaraba. Amujomba imisaraba. Yagasani. Cyana buretse. Mu kaguru. Yesu Kristo. Baby. Oh, shit. Wait. Hey. Motherfucker! Why didn't she kill you? Fada. Son? Kuki atabishe? I'm guessing none of those weapons worked. Well, this. Za ntwaro zose mwajyanye nta n'imwe ikora. And she used the crucifix on. Umuginga twajyanye umusaraba ngo tuzi ko amadayimoni atinya imisaraba akoresha umusaraba ajomba umuntu. Well, I have one thing we know does work. Hari ikintu kimwe dufite gikora.
itsinda ry'imbeba cyagiye wa mugabo ajya kugenda ari kuzenguruka bareba ikintu bakoresha bahanganye ni vampire y'umwana yo iza gufungura hano Sammy, your comms are cutting out. Sammy, itumanaho ryawe riri kwanga kuvuga. Uyemo. Nimba ari ibiki? Yaguye mu mirambo. Hano hantu hiciwe abantu benshi. Bivuze ngo iyi nzu isanze yicirwamo abantu. Yaguye mu mirambo. Nyagasani. Pisine yuzuye imirambo. Yaguye mu mirambo. Hano hantu hamaze kwicirwa abantu amagana n'amagana. Hamaze kwicirwa benshi. Dore vampire ry'umwana. Ku mugabo. Urebe. Riparika hasi. Parika hasi. Iyi filime. Vampire. Oh, what the fuck? Skye. Moritz. Vampire ry'umwana. Dore amafiyeri y'akavampire k'umwana. Abagabo bakuru bariruka. Uyu mugabo yose ari umupolisi ariko vampire ry'umwana. Uyarwana n'urushinge. Dore agakubukuruka kamutura kari mu kirere karanaguruka we. Umukobwa aranaguruka we. Agendera no mu kirere. Ari uwaje arakanjama akaryamaho. Ni umusore arakaniga agafata amaboko. Filime. Umusore. Joey. Ntabwo nakomeza kugapeza we karakomeye. Umugabo ni umusore ariko ari gupezanya n'akana. Joey. Bebe. Yaraje akajomba urushinge. Wabicu. Mva kana gatukana. Mwese ndabakuraho imijyi umwana. Bigiye kungendekera bite? Vampire amurumye. How do you feel? Urumva umeze ute? I feel like I got bit by a fucking vampire. Ndikumva nyine narumwe ni vampire. What the fuck is gonna happen? N'ibiki bigiye kumbaho? What's gonna happen? N'ibiki kigiye kumbaho? Yarumwe ni vampire. Ntago mbizi. Ufite kuvugana. Dore umwana. Please let me out. Munde kure nsohoke. Scared. Tubwoba. Shit. You're really good at pretending to be a little girl. Ese koko uri umuhanga bigezaho kwigira nkaho uri akana gatonya kababaje. Experience. Ufite experience y'ibinyejana kano kana kamaze ibinyejana kabaho. And we'll let you go. Hey, what's gonna happen? Niki kiri buze kumbaho? Am I gonna turn into a vampire? Nanjye ndahinduka vampire. Maybe. Ahari. Oh my god. Mana yanjye. Mana yanjye. Maybe. Karavuze ngo maybe. Ma'am, whatever. Turakwita madamu, turakwita umwana, uyu mwana amaze ibinyejana byinshi abaho. We thought you were just a regular 12-year-old. Tuzikora akana k'imyaka 12. Beat me and torture. Kandi kare wari ugiye kunkubita unoteze. Thought I was just a regular. Ubizi ko ndakana gasanzwe k'imyaka 12. Yeah, well, nyine. like I say, we're very sorry. Tubabarire. We would never have taken you if we knew who your father. Tumenya uwo papa wari ntabwo twari ugushimuta. For him, didn't you? Papa wanjye ariko waramukoreye sibyo? Waramukoreye. Haven't you wondered why I Ese ntabwo mwibaza impamvu mwese nabazanye hano? You brought us here? Niwe watuzanye hano? Christ? Yesu Kristo. There was never Nta mafaranga yarabirimo. I planned. Ningibi byose wabipanze ngo munshimute. Lambert. Rambert wabahaye akazi ngo munshimute ni umukozi wanjye. Talking about. Don't you know, Jesse? Ese ntabyo uzi Jesse azi n'amazina ye. Ya nyayo yo mwiranga muntu umwe bari bayishaye. Did you just call me? Umamagaye ngo iki? Kaherney. Siba kwita Jessica Hanise. Career siphoning Watangiye akazi ka ushaka amafaranga. parents' bank. Utangira kunyereza amafaranga y'ababyeyi bawe kuri konti zabo. Next, then private offshore. Utangira no kujya wiba n'abandi bantu bigenga bo hanze. Much bigger. Wumva wabaye umuntu munini, ni umuhakanyi n'uhakinga abantu kayiba amafaranga kuri konti zabo. I can give it back. Nimba ari amafaranga yanyu nabibye nayabasubiza. Parents look what. Yibye amafaranga ya papa w'uyu mwana. Terence Lacroix. Montreal. Ukomoka muri Canada Montreal. Did it bore you?
Snapping neck ese ntabwo urambiwe kujya uvuna amajosi y'abantu ngo wishyurwe palms from your colleagues. bitewe n'uko nawe ukiga segonderi wanyuzurwaga. Is that why you stole from your crew? Who just happened to be a tiny subsidiary? waje kubibanda ukorera mu itsinda ry'ibisamba mbona ngengeye kumufunguzo n'umwana bice ngiye andike nibereho wakigoryiwe nawe ntago yakubabarira. We have her, Peter. Peter turamufite arafunze Peter for our lives. ushaka no kumutanga bakatureka. Joey was right. Joey yavuze ukuri. How many of you I killed abantu bose nakwica doesn't love them. papa wanjye naga nkunda. Iza kwicara hano. The offer still stands, Frank. Frank Open the door and I'll let you keep all. amahirwe nabaye haracyahari ukinguye n'umuryango nabareka nakubabarira I'm serious. kandi akomeje. Full to us. Why don't you tell me ariko kuki utambwira how to get the fuck out of here? uburyo umuntu yasohoka hano ubundi nkabitekerezo nimba ngufunguza. You just leave. No! Mama we! Do! Uyu mwana akunda gukina n'ibiryo bye. Ibiryo bye n'aba bantu. Mbere yuko abicara banza agakina nabo kugira ngo bimufashe gutamporeza. Turashize. Yaje yiruka. Uya menano! Amenani izuba ryamaze kwaka hanze. Izuba ryahise rica akaboko k'ivampire. Ubundi izuba ni vampire ukumenya wagwana. Izuba ryakubise ukaboko k'ivampire akaboko kahita gacika. Akaboko kahita gacika. Bwabakereyeho. Inzi ifite ukuntu ifunze idanangiye ku buryo akaboko kahita izuba baje guhagarara mu zuba. Hano ntago yadukoraho turi mu zuba. Yazana akaboko ashyiremo mu zuba arebe nimba ritamutwika nawe wibuke yabaye vampire. Oh! Ntabwo nabaye vampire. Yarazi ko nawe yahindutse vampire kubera ryamurumye. Ewa. Yarazi ko yabaye vampire. You're looking for some light reading, Frank? Shut the fuck. Uri gushaka igitabo cyo gusoma. Ziba. Bamubwiye ngo hano ngo hari igitabo ngo ushobora gukoraho ngo inzugi zigafunguka. Ibyo ari guhiga. And then there were none. Zano. You run out of candy? Bombo zagushiranye. Abanyabiyobyabwenge batabonye bombo kandi bari kugerageza kubivaho. Biba ari ibibazo. I'm scared. Mfite ubwoba. Vampire ridashobora no gupfa bariciye akaboko mu kanya. True. Karamera. What she said about your son. Ibyo yavuze ko umwana w'umuhungu nibyo. You left Cyangwa him. ubona wagira ngo ni ninjoro. Nothing. Stay alert. She's toying with us. Bivuze ngo nawe ni vampire. Abaye vampire. Mama we! Igisebe yarafite kirikije. Abigail yatangiye kumuvugira mu matwi ati Jessica, ubu wabaye uwanjye. Wabaye uwanjye atakumuntu. Mukobwa yindutse vampire. Bashatse gukira vuba. Bashatse gukira vuba. Oh, Bana bari gushaka gukira kurusha. don't worry. Hindukiye Do! Arariwe. Arariwe. Turashize. Arariwe. Nakakana menya DC. Kera katarabi vampire kakoraga akazi nk'abakatiti Brown babyina. Nababin. Do. Here. Wino hano. Fine. Sawa. Haraka. Kugera hano baje guhagarara mu zuba. Ibeshye se. Bahagaze mu zuba. Take this room. Cyumba ndacyanga kuva kera. Turned me in here. Papa wanjye hano yampinduriye. Painful memories. Yo yangiriye vampire. Kagiye kuvayo. Yakamuritse iparato. Hari ukuntu iparato irebesha ku zuba cyangwa ikirahure. Izuba rigakora reflection ritari ryano ryohereje. Yakamuritse izuba. Izuba ni vampire ubundi ubukoze umuti.
kobwa ni umuhanga cyane, yakamuritse izuba karashwanyagurika. Now what do we do about the real fucking problem? Ikibazo rero cyanyacyo turagikorera iki? Wait, you don't want to have a drink with Ya majwi yabo kari ibyo bavugaga. Fuck you, backstabbing. Wanyana imbwa yatugambaniye nawe ni vampire. No shit, Frank. What the fuck is happening, motherfucker? Nibiki biri kubera hano? Brought you back here to offer you a deal. Bagaruye hano kugira ngo twumvikane. Ahita niguyo. I wasn't talking to you. Ntabwo ari we ndi kuvugisha. Ntabwo ari we nabwiraga. Ngo mbazanye no kugira ngo twongere twumvikane. You fucking set me up. Wangambani. Abigail turned me 2 years ago. Ashize imyaka 2 Abigail yaraminduye vampire. You in New York. She came for me and threatened my family. Yarajanira ubwo bakona family yanjye buyice. Is bring her father's Icyo nkora abanzi ba papa we ninjye bamuzanira no kugira ngo abarye. little hunting. Ubundi akabakina na ya mikino yo kubahiga uyu umukozi w'uriya mwana w'umukobwa. What's your fucking... Nabirambiwe kumukorera. Die here. Or you can help me kill. Murapfira hano cyamumfasha twice karakana kitwa Abigail kuko gakoresha no mugabo buri gihe ni ukazanira abantu bo kwica. Uyu mugabo yabirambiwe. Mumfashe twice Abigail. You'll need a little upgrade. I'm not gonna become a fucking puppet like Sammy. Fuck no. No. You'd be just like... Nduma mbi vampire y'umukire. Yaramurumye. Yeah, na mukanyura yabaye vampire tujye mu kazi. Nawe rya ku maraso yanjye. Drink, and you'll be one of us. Wa ku maraso uraba umwe muri twe. Frank ahita yicuye. Ahita yicuye. Frank yishuye. Arakaniga. Arakarya. Arakarya. Ibyo bita ngo nukurya umwana. Umugabo yariye umwana. Yariye umwana. Wita kandani inzugi arazifungura. Inzugi arazifungura. Kura ikintu. Ahita cishene. Ahita cishene ari kugenda anyerera mu maraso. Uyu yariye umwana. Yariye umwana. Yariye umwana. Ajugunya Abigail hariya. Bana harimo n'umunyu mwinshi. Iyo usanzwe urya umunyu urusenda vampire yikuriye shaft ukuntu yorohereza. Yaje kurwana n'umuryango bongeye barawufunga. Yo. I fucking hate ballet. Nanga abantu babyina biriya bintu byina ngo bya ballet dukunda nka bimwe nagahakurya. Nagahakurya. It's a little late to be a good mom. Ubu ngo bigiye cyakurenganye cyo kuba umubyeyi mwiza rega. Fucking junkie. Wa mu junkie we. Gotta fucking kill you, Frank. Ngiye kukwica Frank. Naga umukobwa hakurya umukobwa ari kumubwira ngo agiye kumwica. Oh yeah. Umugabo afite ibibaraga. Agiye kugwara uwa musami. Ruwa musami. I'm too weak to take him alone. Umunyantege nke ku buryo namwica njyenyine. Then I'll let you go. Ngiye kuguhindura vampire ubundi umfashe tumwice. See your son again. Wongere ubone umwana wawe. Tumurwanye mumbari ntaga mubwenge agiye kumugira vampire. Ati ngiye ndagira ngo mumfashe tumwice uyu nawe ngo bamuteranire. Baramuteranira. Barateranira umuntu. Do. Mukobwa hakurya. Araka Abigail. Yeah. Kigabo kirakaniga. Cyo gifite imbaraga kana kikavuna ijosi. Kivuna ijosi. Uretse wowe. Arongera arya umwana. Ikintu cy'ikigabo cyariye akana. Si wansezeranije se. Kiriye umwana. Get the fuck up. Noneho haguruka. Kebaye igipupe cy'uyu mugabo. Uyu mugabo igiswati nzakugira igipupe cyanjye. Frank says kill the girl. Frank aravuze ngo genda wicure ya mukobwa. Yeah. Kana kamwitendekaho.
karamuruma. You thought you could just make her your... Wacheka ko wamugira igipupe cyawe? Nakana. Bimenye atarahinduka neza kuko nta kabaraga afite. Yakweye uruntu rw'urusongo ashyira mu kanwa. Vampire turika bumini. Vampire ubundi riturika nk'igisasu. Kobwa nawe amaze kurumwa. Doramara zingaro. Buriya umuntu agira amara maremare shahu manini. Buriya mu nda yawe amara nuko aba yizinga zinze ariko ni maremare ku buryo bayarambuye wakuminuka bati ibintu biba muri nge. Urakoze. Kana karamu. Dora kagabo kinji ukuntu kameze. Lazal. I've gone by many names. Jamundi nitwa amazina menshi. Countless. Bitewe n'imyaka myinshi nagiye mara kuri iyi si. Uyu ni papa w'agakobwa. Papa wimukoraho. Amaraso yawe ari kumumurira. Papa arekeraho. Yatabaye ubuzima bwanjye. Abigail. Uyu mukobwa yatabaye ubuzima bwe. She was here when you were... Uyu mukobwa yarari hano ubwo utaru hari yahabaye. I came when you... Shagukira mu ijoro rimwe. Ararorosha nzongere kugerageza gukira mu ijoro rimwe. Yashimuse vampire. Baramubabariye hari ukuntu buri umuntu yigirira amahirwe kubera karakana kuva twatangiriye akabaye hafi nuko karaka vampire. Hari ukuntu ibintu byagiye bihurirana birangira mushyiriyemo imiyaga ndetse umukobwa yafashe imodoka aricomokera gake gake. Gusa menye ko muri iyi si tubamo n'amava. Yo. Sibyo ku Agasobanuye nuko dutangiye filime yacu. Kode ni yindi wishyuraho 7 cyangwa ugafungura website Agasobanuye itubonaho uburyo bwose bwo kwishyura aho waba uri hose ku isi. Bimeze bite? Kari kanze nako haraka. Tururu. Gendera kumana. Babantu nyine babyina. Filime bayise ngo iki? Abigail. Izina ubundi, izina ry'umukobwa. Umugabo azana afite za mbunda zimwe za ba sniper hejuru y'urugo. Arabanza afungura hano. Izi mbunda ni zimwe nziza. In position. Jendi muri position. Izina ry'ifu nibuka ko batanyishiye ariko rirasekeje. Ukwereka umwana ya Jano. Nakana ko mu bakire dore imodoka bagafungurira. Kandi yuri shoferi apana bya bindi by'abashoferi binaha bamenyera abana bacu. Umwana ava ku ishuri umushoferi aza muyambira. Shoferi yarakingura umuryango umwana akinjira nka mabo. Dasani. Uhana ari mu mafaranga. Ukabona kari ibwami. Apana bwa buntu bw'ubuzu mubamo nako tubamo. Front door is clear. Umuryango w'imbere ni sawa. Twagezemo indani. Umukobwa inzugi ari kuzifungurira ku mashini. A1. Umukobwa zimwe za nzugi nyine bisaba ko bazihakinga ugashyiramo ama password ukazikingura. Hari abinjiye mu nzu. Ibi filime. Bamaze kwinjira mu nzu. Yeah, that's what I thought. Okay, kagume moro nibyo natekerezaga. Over there. Umukobwa yaratangiye gusara tukuki mutatubwiye ko tuje gushimuta umwana. Bite. It was good. Byari byiza. Kana kari kuri telefone. Mwana barashimuta. Cyane kimujomba kerenge. Cyane kimujomba kerenge. Mumfashe kana bagafunga umunwa. Wa bice bikigiye ukubita umwana wacu buryo wikubita umwana. Kubita umwana kirigiye ukubita umwana urupfunsi. Mwana bajombye kereyo. Bamukubise igishinge kimusinziriza. Kana ko mubakire. Bana kubera bakire mukunda abana banyu. Fuck, that's not part of the plan. Ibi ntabwo byari mu mupango. Hari abandi bantu binjiye. Hari abandi bantu ngo binjiye. Ntabwo byabiri mu mupango bari basika kana kari buze kuba ari konyine. Hari imodoka yise yinjira Barabas. Barabas. Kana bagapakiye mu gikapu. Barafunga. Igikapu baraterura. Hari imodoka yinjira. Should I take the shot? Barase. We'll be out in 9. Oya wibarasa tugiye gusohoka amasegonda 10 batarinjira.
masegonda 10 bagomba kuba bamaze mu 9 bagomba kuba bamaze gusohoka bara bakinjira mu masegonda 9 duca ku muryango w'inyuma baparikana amarembo ari ikintu sinzi nimba ari amatara bakirije nimba ari amatara cyari kigeze ngo bayatse rebe bahita bicomeka mu kimodoka cy'igitagisi bahita bimanukira. Yeah. All right, kids. Sabana bato. What's yet? Ntabwo turasohoka mu ishyamba. Tugomba kubanza tukagera mu mujyi. Ni amazu abayubatse mu mashyamba y'ingagari baritaruye societe ngo bajye guhumeka umwuka mwiza mutabacura umwuka. Okay. Take a left on the alley. Umva imbere hari kamera dukati ibumoso. Bagenda banareba kamera z'abapolisi cyangwa se za leta ziri mu mihanda nazo bazikwepa kugira ngo batazana. Banyumvishe nakumvishije. Tutageze umusore. Nako mukunda abana banyu se mu bito. Buri muntu yamutwaye akakubwira ati mpa amafaranga rwose urayata. Mu bindi bito. Umugabo uhari. Yeah. Hello. Jizakan. I go by Lambert. Jebanyita izina Lambert. Highly recommended. Mwese mwaje no babantu myoko muri abahanga. They're paying off. None akazi kanyu ndabona muri gukora neza. Sweet dream. Urote neza umwana. Know the rules. Mategeko murayazi. Real name. Nakubwira amazina yanyu cyangwa akazi mwahoze mukora. To a minimum. Bega mugerageze mwirinde bishoboka. Our job. Akazi mufitana no gucunga uyu mwana amasaha 28. Now you ngubu mugiye kumubera abayayi. Muramushimuse mugiye kugumana n'amasaha 28. This one. So she only hears one. Umuntu wenyine uri buze kwita kuri mwana w'umukobwa n'uyu mukobwa uri bujye ujya kumureba aho umwana ari kugira ngo umwana atabona abantu benshi ntabe comfortable. Who's the girl? You don't need to know. Akana menya afite akana ariko akajya gushimuta abana babandi ngabona ibitunga umwana we. Hey! And the girl isolated. Anything else I can do for you? Uri mwana w'umukobwa aguma ari wenyine ajya kurebwa n'uyu mukobwa umwe gusa. How come we can't use our real name? Udashaka dukoresha amazina yacu. Fuck's get call, you can't red out. Turahamagara na gute? Kugira ngo umwe bamufashe atabasha kuba yavuga ngo nari ndi kumwe na runaka. You want names? Mukeneye amazina mwitana. Frank. Wewe wise Frank. Dean. Wewe wise Dean. Sammy. Wewe wise Sam. Peter. Joey. Damn. This man got his finger on the pulse of pop culture. Batangiye yabise amazina babakoresha. Washe tukanywa inzoga. Kid soon. Oya ngenda ajya kure umwana mu kanya nta nzoga nshaka. No party poopers allowed anyway. Hano nta kirori ngo bashaka tuhakore. They think that this girl's father is. Sometimes. Akana gashobora kuba ari ako mu bakire cyane. Papa akari nk'umunyemiliyari mu bintu bya IT. Don't get a house like that without being into some shit. Iriya nzu ntago wayitunga twakwemo umwana. Udacuruza imbunda cyangwa udacuruza abantu. Joey. Papa ura mwana ni umunyabyaha. Who you think he is? Ukeye ko papa ura mwana ari inde? Dad, Tom Hanks. Ntekereza ko papa ura mwana ari Tom Hanks, ni umukinnyi w'amafilime. Let me get a piece of that can. Wamaye kuri bombos. Uzaguri yawe. You too. Akita kimuto. Grew up with a bunch of brothers and Meze nk'umukobwa wakuranye n'abasaza bawe benshi n'abashiki bawe benshi ku buryo ariyo mpamvu. people. Really? Udashaka guhake y'abantu bagusaba. You like a nanny or babysitter looking after that kid. Akazi wari usanzwe ukora mu buzima busanzwe ukaba wari usanzwe uri nk'umuyayi urera abana. Here's the bag, man. Bareba ibihungu turi kumwe ati dore byaba inkwatabi kandi batari babonanye barabibatoza kubireba. Where am I? Ndi he? Where are you? Urinde kakana bashimuse. Can't tell you that. Byankweho bino bintu ku maso biri kunzirika cyane. Yarabanza yishe isura ye. Akana nagakoro n'ibintu byo ku maso babwiye umukobwa kare wenyine wemerewe kwinjira muri iki cyumba akaza kureba umwana. Abanje guhisha isura kino cyana batazamurekura. Uyu mwana ahagaze $50,000 iwabo nizo bari butange $1. Do you know who my father is? Papa wanjye uzi uwo ari we? We don't want to know. So, Ntabwo dushaka kumumenya maze. are you hungry? Urashonje? Give me something to. Uzanira ikintu urye. Are you gonna hurt me? Muraza kumbabaza. No. Kana gafite ubwoya. If you behave and Witwara neza ugakora icyo tukubwiye. and if your dad gives us money, you'll be fine. Kandi so akaduha amafaranga uramera neza. Here to keep you safe. Ariko mu gihe tutarabona yacu tugiye kuba tukurinze umeze neza. Can you promise me you're Uransezeranya not gonna let anybody hurt ko me? nta muntu n'umwe uri buze gutuma mbabaza. One better. Akora uko nshoboye. Naje kumusezeranya. Keep promise. Esha ku bintu bigiye kubabaho pe. Niyo magambo umwana yababwiye. Atumba bare ku bintu bigiye kubabaho. Ni ibiki? Oh my God. Ni filime. Hano baracyari kwinywera amayoga. They have Norbert Business Group uruganda ruracyenga. Ewan, ngati igicupa cyayo United Gin ku munwa cy'Amerikani ku munwa bari kunywamo ni ibirori. Bega nugushimuta umwana ariko kazi kari kagoye ubuntu gutegereza bakobiriza amafaranga yabo. Look.
kobwa kakwiye igitambaro ku maso cyane we windeba kandi ntabwo uba ugomba kugaragariza isura ya muntu mwashimuse kuko aragenda akabibwira polisi wacyane mbonye isura nayo mbonye maso yanjye afite irebara ibara ry'amaso yanjye ni irihe ntabwo isura yawe nayibonye ntayo nabonye. Who the fuck is your father? Iso ninde? Joey said you didn't want to know. Well, fuck Joe! Papa wanje ni Christophe Lazar. Mugabo yari ikanze. The fuck did you say? Uvuze nguki? Papa w'umwana ngo bamwita Christophe Lazar. Yari bwiye uriya mugabo wazari umupolisi umugabo ari ikanga. Papa w'uyu mwana ngo yitwa Christophe Lazar. Uyu yaje atarwiyambitse. Ahita apakira ibye. What's going on? Ibice bijya mbere. I'm leaving. Genda giye. What? You cut up my share, Harvey. Amafaranga mwari kuzama mu yagabane ngenda giye karo kazi nkavuyemo. Amenye papa w'umwana ukuntu yitwa. What happened? Bigenze bite? You can't just leave without. Ntabwo wadusiga gutya. What's going on? Ibice bijya mbere. Is that we are fucked. That little girl is Christophe Lazar. Uriya mwana papa ni Christophe Lazar. Who's Christophe? Christophe Lazar ni inde sumva kaguri? Lazar? Lazar ni inde? That's an urban legend. Bya bintu bajya bavuga bimeze nk'imigani se ngo habaho umuntu udasanzwe. Fucking urban legend. Ntabwo ari bya bintu by'imigani. Real. Papa uriya mwana abaho n'umuntu wa nyawo. Nta muntu ujya umumenyera. Ubwami bwe ni bunini cyane. He controls a lot more than just crime. Umva. Is Lambert fucking insane? Papa uriya mwana w'umukobwa bivugwa ko ari uyobora ubwami bwose bumeze nk'ibyaha bikorerwa muri Amerika. Just like, give her back and say sorry. Uriya mwana rero tumusubize papa dusabe imbabazi. Here's your daughter, Mr. fucking Antichrist. Ese turagenda tumubwire ngo akira umwana wawe nyakuba Antikristo. Papa uriya mwana ngo bamwita Antikristo. Yo. Bucece. Kobwa yakomeje gukata hano. Ari gukata. Ako nta kintu numvishe. Yambonye tamubwira ati simplify. I thought I heard someone out here. Nari numvishe umuntu hano. Not as stealthy as I thought. You want to come in? Shaka kwinjira. I sort of have this reputation of being a professional. Je bundi ndi umunyamwuga mu kazi kose nkora. So Yeah. It's Dean. I'm sorry. What the fuck? Yeah. Just was trying to prank you. I'm sorry. Nashaka kugukanga bisanzwe ari prank. Listen, I saw the way you was looking at me earlier and I thought we could just like... Kare nabonye ukuntu twarebanaga mbona ngiye nawe twahuza vibe. Buri umwe yasinziranye igicupa cyakoze inzoga zikora umuti. Kiramutuka asinziriye. Rebe. Bahuriye hano bose. Kirangije kigufatira marikeri, maka. Kiza kumushushanya ku isura. Rebe ikigoryi. Ni gengi rero ariko nta gengwa iburamo inzanga. N'agatkuru bashinze hano agatsinda kishyirira itabe wana baginga baranywa icupa rimwe bagasinzi. Naho nge ndacyari wese gikuta ubona ko ari ibintu byawushanyijwe kera. Iyi zirani ibyo niyabyitaho. Tutururutu tutururutu. Imbeba. Imbeba. Yeah. Scared the shit out. Tarajya kure hari cyakuruye kirakurubana. Mumfashe. Nimbarinda umuko. Kaza kureba kiriya kigoryi mu kanya cyampura kinze. Hey! Kugera hano. Turashize. You little shit! Aramotuka. Jazano mutkumugwa mu biganza. Mutkumugwa mu biga. Turashize. Mutkumugwa mu biga. You think I could do that? Uracheka nacu umuntu mutwe. Be honest, what does that look like to you? Urabona binari nk'ibiki? Some wild animal ripped him up. Wagira ngo n'urunyamaswa runini rumukasa umutwe rumushwanyaguje. No. Ntago ari umupanga, ntago ari ikintu nk'urunyamaswa rumushwanyaguje. Yeah. Fuck. Why are you all like... Kumbona mwese mwikanze se mwikanze. There's stories about Lazar's hitman. Ni inkuru zivuga ku bicanyi ba Christophe Lazar papa uriya mwana. I heard a story once. Inkuru nigeze kuyumva. Lazar's top guys got pinched a few years ago. Ngo bamwe mu basore ba Lazar bigeze gufatwa na FBI. Trial they were all hauled up. Muri buke ngo bajyane mu rukiko. Babajyana muri hoteli bayirindisha abapolisi barinda abasirikare buriya papa uriya mwana. Abo basore bashaka kumuvamo. All their bodies are ripped apart. Buke mu gitondo ngo basanga imirambo yabo abasirikare cyangwa se abapampe b'uwo mugabo. Decapitated. Bacize imitwe bashwanyaguritse.
Valdez. niyo sinyatire ye, mbega niyo rogo ye, ni inyamaswa. Papa uri mwana w'umukobwa ngo afite abasore bamukorera, urumva akora mu isi y'abagizi ba nabi. Ngo bamwe mu basore ngo bigeze kubafata ngo barabafunga, polisi buri bucyo bajyana mu rukiko ngo bajye gushinja papa uri mwana w'umukobwa. Ngo barindisha abapolisi mu cyumba cya hotel, abapolisi benshi cyane. Ngo bukiye mu gitondo abapolisi ngo basanga nta mupolisi n'umwe wapfuye. Abantu bari barinze bose bashwanyaguritse, imitwe yaciwe, bose baciwemo ibice. Ngo niyo sinyatire y'uriya mugabo. Rickles arahunze. Akinguye hano umuryango wafunzwe, umuryango urakinze naho guca hahari. What the fuck? Turashizuki ziribana, zirifunga ku buryo umuntu n'ahantu yaca. What the fuck is happening? Bigenze bite? I think that trying the door trigger. Ahari mu gusunika urugi cyane bitumye n'amadirishya yifunga. This whole thing is a trap. Ibi byose byaragate ujana akaba ari kwica abantu. What the fuck? Yajanu. Ku mwana w'umukobwa. To ask you something. Ari ikintu cyo kubaza. Has anyone besides me? Hari undi muntu utari nge? What the glass has been in here? Na wa mugabo wambaye rinete ugeze uzana? No. Oya nta wundi usibye wa mugabo wambaye rinete. Nta wundi. He works for my... Yambwiye ngakorera papa wanjye. He said his name was... Ndetse yambwiye ngo amazina ye bamwita Valdez. Christophe Valdez, bivuze ngo papa w'umwana nagore Valdez. Valdez ni wa mugabo bakorana. I'll be right outside. Ni wa mugabo ukorana n'aba bakobwa barimo wambaye rinete. Amenye ko ari Valdez, umwana aramurabuye. Someone stole my fucking right. Hari umuntu wanyibiye yambunda. Frank is Valdez. Frank niwe Valdez. Hold the girl. Karakana niko kambwiye. That doesn't make any sense. Kandi kare yashatse guhunga ngagende. Acyumva ibya Valdez. If he's Val, yagira ngo tumwizeye. his boss, then why kidnap his kid? None se nimba akorera boss kuki yashimuta umwana we? Power play. Hari umutego rambere yaduteze. Rips people apart. Mugenzi bari bavuze ngo bagiye kwicana Frank aribaniye. Dori suru kuri bayi y'umugabo nimba ari igiki kimushwanyaguje. Mukanye kandi nkako guhumbya igiki kimushwanyaguje. Kobwa yarikanze. God, what the fuck? Nibiki? Where's Frank? Frank ari he? Oh, Uyafuyeyo? Joey, what's going on? Biki mbe? Why'd you do it? Kuki wabikoze? Do what? Nkora ibiki? Bring us here to kill us. Kuki watuzanye hano ngo twice? Don't do it, Peter. Peter wibikora. Ahita mutunga imbunda. Talking about, but you don't sound Sinzi ibyo uvuga ariko. a little Miss Paranoid, so forgive the precaution. Babari ndabona wataye umutwe. Know what the fuck she's talking about? Uyu mukobwa muzi ibyo ari kuvuga. She thinks that you brought us here to kill Uyu him. mukobwa ari gucyaka ko watuzanye hano ngo twice. Ariko uyu baramutabara. Just sorting something out. Genza bitari bazo turi gushaka kumenya ibyo ari byo. Lay down. I really prefer not. Shira imbunda hasi. What is he talking about? Aravuga ibiki? Frank. Rasa kiriya cyana cy'igikobwa. Kill me? I might be wrong, Frank. Joey, I'm scared. Get out of those cuffs. Iki cyana bigenze bite? Kikwema amapingu gute? Mama we! Jawe! Bashimusi vampire bahise barirasa mu mutwe. Did she get me? Bigenze bite? Bakarashe mu mutwe. Umwana yita kanguka isasu ntabwo ryica vampire. Igisebe cye cyita cyuma. Bashimusi vampire. Filime bayise Abigail. Rebe! Fire! Mukobwa arabwira Simon uri kumurinda. Umwana ni vampire. Aramukinga. I don't know anyone that could pull off a trick like that. Do you? I feel sick. At least Valdez isn't in here. Kibura Valdez na uri hano. Well, is Valdez, you moron? Kano kana kakobwa niko Valdez kica abantu wakigoryo ntago ari papa wako turabibonye. Bajyaga bavuga ngo abantu ngo barapfa bagaba imirambo ishwanyagushwa. We gotta get out of here. Tuve hano tugende. Be another way. Shaka indi nzira. All the other doors. Imiryango yose nayirebye. Please seal the locks, and these shutters are 2 inches thick. You think you can hack the locks? With what internet?
I don't know. You can't do it manually? nta kintu kimwe twakora. I don't have any equipment. You know, there's got to be like a control room or something. Hano hashobora kuba ari nka control room, ibintu byose bifungurirwamo cyangwa bifungirwamo. Vampires. Vampire muzizi iki? What are we talking about? Like an Anne Rice or True Blood? Nka True Blood, za Twilight y'ama filime twabonye. Okay, Vampire wabonye hiki? Blood. We really don't. Ama vampire nywa maraso. Other people into vampires. Iyi vampire y'undi muntu nawe ahinduka vampire. They can turn into bats and stuff. Cyangwa se ugahinduka agacuramo. Only make you do shit. They don't have a reflection. Not listening to this. Yema vampire irebye mu ndorerwamo ntago yibona. Vampire bayica gusa. Stake through the. Vampire ushobora gukoresha tungurusumu ukayica. Oh, you're fucking pretty. Cyangwa se ukayijomba umusaraba. Oh, that's. Cyangwa se ukayijomba igisongo mu gatuza ku mutima. The fucking morning. Tugeze saa 9 n'igice nawe ugihari. Hari ufite tungurusumu. Byina. Ari kubyinana n'umurambo udafite umutwe. Umwana ni vampire. Hey! Barumiwe. Umwana ari kubyina. Katurori. Tukata. Vayo! Do! Cyana gifite imbaraga. Mwana urana afite imbaraga. Fata tungurusumu. Arazihumuriza arazijugunya ntago zica amavampire barababeshyi. Hey! Do! Terura umwana. Cyana. Turashize. Umwana ku mugabo w'umusore afata imisaraba. Iyi misaraba ninde wabeshye ko yica amavampire? Amujomba umusaraba. Amujomba imisaraba. Nyagasani. Cyana buretse. Mu kaguru. Mu kaguru. Yesu Kristo. Baby. Oh, shit. Wait. Hey. Motherfucker! Why didn't she kill you? Fada. Asa? Kuki atabishe? I'm guessing none of those weapons worked. Well, this. Za ntwaro zose mwajyanye nta nimwe ikora. And she used the crucifix on. Umuginga twajyanye umusaraba ngo tuzi ko amadayimoni atinya imisaraba akoresha umusaraba ajomba umuntu. Well, I have one thing we know does work. Hari ikintu kimwe dufite gikora. Itsinda ry'imbeba cyagiye wa mugabo ajya kugenda. Ari kuzenguruka bari ikintu bakoresha. Bahanganye ni vampire y'umwana. Yo. Iza gufungura hano. Sammy, your comms are cutting out. Sammy itumanaho ryawe riri kwanga kuvuga. Uyemo. Nimba ari ibiki? Nimba ari ibiki? Yaguye mu mirambo. Yaguye mu mirambo hano hantu yiciwe abantu benshi. Bivuze ngo iyi nzu isanze yicirwamo abantu. Yaguye mu mirambo. Nyagasani. Pisine yuzuye imirambo. Yaguye mu mirambo. Hano hantu hamaze kwicirwa abantu amagana n'amagana. Hamaze kwicirwa benshi. Dore vampire ry'umwana. Vampire ry'umwana. Ku mugabo. Urebe. Riparika hasi. Hasi. Parika hasi. Iyi filime. Vampire. Oh, what the fuck? Skye. Muretse. Vampire ry'umwana. Dore amafiyeri y'akavampire k'umwana. Abagabo bakuru bariruka. Uyu mugabo yaza ari umupolisi ariko vampire ry'umwana. Vampire uyarwana n'urushinge. Dore kubukuruka mutura kari mu kirere karanaguruka we. Umukobwa aranaguruka we. Agendera no mu kirere. Ari uwaje arakanjama akaryamaho. Ni umusore arakaniga agafata amaboko. Filime. Ni umusore. Joey. Ntabwo nakomeza kugapeza we karakomeye. Umugabo ni umusore ariko ari gupezanya n'akana. Joey. Bebe. Yaraje akajomba urushinge. Wabicu. Mva kana gatukana. Mwese ndabakuraho imiti y'umwana. Bigiye kungendekera bite? Vampire murumye. How do you feel? Urumva umeze ute? I
feel like I got bit by a fucking vampire. Ndikumva nyine narumwe ni vampire. What the fuck is gonna happen? Nibice bigiye kumbaho. What's gonna happen? Ni iki kigiye kumbaho? Yarumwe ni vampire. Ntago mbizi. Ufite kuvugana. Dore umwana. Please let me out. Munde kure nsohoke. Scared. Tubwoba. Shit. You're really good at pretending to be a little girl. Ese ko kuri umuhanga bigezaho kwigira nkaho uri akana gatonya kababaje. Experience. Ufite experience y'ibinyejana kano kana kamaze ibinyejana kabaho. And we'll let you go. No. Hey, what's gonna happen? Niki kiri buze kumbaho? Am I gonna turn into a vampire? Nanjye ndahinduka vampire. Maybe. Ahari. Oh my god. Mana yanjye. Oh my god. Mana yanjye. Maybe. Karavuze ngo maybe. Ma'am, whatever. Turakwita madamu, turakwita umwana, uyu mwana amaze ibinyejana byinshi abaho. We thought you were just a regular 12-year-old. Tuzikura akana k'imyaka 12. Beat me and torture. Kandi kare wari ugiye kunkubita unoteze. Thought I was just a regular. Ubizi ko ndakana gasanzwe k'imyaka 12. Yeah, well, Nyine. like I say, we're very sorry. Tubabarire. We would never have taken you if we knew who your Iyo father tumenya uwo papa wari ntabwo twari ugushimuta. For him, didn't you? Papa wanjye ariko waramukoreye sibyo? Waramukoreye. Haven't you wondered why I Ese ntabwo mwibaza impamvu mwese nabazanye hano? You brought us here? Niwe watuzanye hano? Christ? Yesu Kristo. There was never Nta mafaranga yari abirimo. I planned. Ni ngibi byose wabipanze ngo munshimute. Amber, Ramberi wabahaye akazi ngo munshimute ni umukozi wanjye. Talking about. don't you know, Jesse? Ese ntabyo uzi Jesse azi n'amazina ye. Yanyayo yo mwiranga muntu umwe bari bahishe. Did you just call me? Umamagaye ngo iki? Kaherney. Siba kwita Jessica hanise. Career siphoning Watangiye akazi kawe ushaka amafaranga. parents' bank. Utangira kunyereza amafaranga y'ababyeyi bawe kuri konti zabo. Next, then private offshore. Utangira no kujya wiba n'abandi bantu bigenga bo hanze. Much bigger. Wumva wabaye umuntu munini ni umuhakanyi no hakinga abantu kabe amafaranga kuri konti zabo. I can give it back. Nimba ari amafaranga yanyu nabibye naye basubiza. Terrence Lacroix. Yibye amafaranga ya papa w'uyu mwana. Terence Lacroix. Montreal. Ukomoka muri Canada Montreal. Did it bore you? Snapping neck Ese ntabwo urambiwe kujya uvuna amashosi y'abantu ngo wishyurwe. palms from your colleague. Bitewe nuko nawe ukiga segonderi wanyuzurwaga. Is that why you stole from your crew? Who just happened to be a tiny subsidiary? Waje kubibanda ukorera mu itsinda ry'ibisambo. Mbona ngiye kumufunguza no mwana bice ngiye andike nibereho. or you're as dead as a rat. Wakigoryiwe nawe ntago yakubabarira. We have her, Peter. Peter turamufite arafunze. Peter for our lives. Ushaka no kumutanga bakatureka. Joey was right. Joe yavuze ukuri. How many of you I killed Abantu bose nakwica. doesn't love them. Papa wanjye naga nkunda. It's not. Za kwicara hano. The offer still stands, Frank. Frank. Open the door and I'll let you keep all. Amahirwe nabaye haracyahari. Ukinguye no muryango nabareka. Nakubabarira. I'm serious. Kandi akomeje. Full to us. Why don't you tell me Ariko kuki utambwira how to get the fuck out of here? uburyo umuntu yasohoka hano ubundi nkabitekerezo nimba ngufunguza. Do you just leave me? No! Hey! Mama we! Do! Uyu mwana akunda gukina n'ibiryo bye. Ibiryo bye naba bantu. Mbere yuko abicara banza gakina nabo kugira ngo bimufashe gutamporeza. Turashize. Yaje yiruka. Hey! Uya menano! Amenani izuba ryamaze kwaka hanze. Izuba ryahise rica akaboko k'ivampire. Ubundi izuba ni vampire ukumenya wagwana. Izuba ryakubise ukaboko k'ivampire akaboko kahita gacika. Kaboko kahita gacika. Bwabakereyeho. Iyi nzu ifite ukuntu ifunze idanangiye ku buryo akaboko kahita izuba baje guhagarara mu zuba. Hano ntago yadukoraho turi mu zuba. Yazana akaboko ashyiremo mu zuba arebe nimba ritamutwika nawe wibuke yabaye vampire. Oh! Ntabwo nabaye vampire. Yarazi ko no yahindutse vampire kubera ryamurumye. Ewa. Yarazi ko yabaye vampire. You're looking for some light reading, Frank? Shut the fuck. Uri gushaka igitabo cyo gusoma. Ziba. Bamubwiye ngo hano ngo hari igitabo ngo ushobora gukoraho ngo inzugi zigafunguka. Ibyo ari guhiga. And then there were none. Zano. You run out of candy? Bombo zagushiranye. Abanyabiyobyabwenge batabonye bombo kandi bari kugerageza kubivaho. Biba ari ibibazo. I'm scared.
ubwoba. Vampire ridashobora no gupfa bariciye akaboko mu kanya. True. Karamera. What she said about your son. Ibyo yavuze ko umwana w'umuhungu nibyo. Cyangwa ubona wagira ngo ni ninjoro. Nothing. Stay alert. She's toying with us. Bivuze ngo nawe ni vampire. Abaye vampire. Mama we! Igisebe yarafite kirikije. Abigail yatangiye kumuvugira mu matwi ati Jessica, ubu wabaye uwanjye. Wabaye uwanjye atakumuntu. Mukobwa yindutse vampire. Bashatse gukira vuba. Bashatse gukira vuba. Bana bari gushaka gukira kurusha. Don't worry. Hindukiye No! No! Arariwe.